amakipe 5 mu makipe 18 ntabwo ukomeye kuko uko kunganya kwinshi twagiye tubona kwande n'uyu yakagutsinda muri arere turukamutsinda n'ibiki iyo inconsistency imbwira ko udashobora kugera gukora match 10 utsinda udahagarara. So if you can't win 10 games consecutively, then what are you telling me? Ntabwo ukomeye. So ni mubanza dukemura ikibazo cyo mu Rwanda nabwo abantu bavuga ngo APR irakomeye mu Rwanda, iyo statement nayo muyisibe sibyo, no mu Rwanda APR ntikomeye. Yabambwiraga ngo yamaze amakipe yo mu Rwanda ayo muri Sudan arayarusha ingufu, therefore reka twakira ko amakipe yo muri Sudan ni urwego ruturenze. None amarira muri kurira mwabanje mukayarira mu Rwanda, mwabanje mugataka mukavuga ngo niki kizadusubiza icyubahiro cyatuma n'aya makipe matata tumenyera i Kigali. Amwe muyatsinda n'abasifuzi byabaye induru bagahanwa, andi na ama penalty abatavugwaho rumwe, andi muranganya, andi arabatsinda, andi murayatsinda yego, ariko niryari APR igikora score ya 3-0 ya indi tuvuga ngo ni score ya indi hamenye ikonvenka. Ni gake cyane ni kuri Rayon, ni kuri Gasogi, ni match zitarenze nk'eshanu yashoboye gutsinda nyine ifite conviction ya difference y'ibitego biri kuzamura. Ucyo bisobanuye se muri liga imbere mu gihugu APR ntabwo ikomeye, ni ya mbere ariko ntikomeye kuko ikinyuranyo cyayo urakibura. Nuko ngo icyo bita kumarika difference urabibura. Ntikora ikintu gituma ubona koko umweru n'umukara watandukanye na orange ya Bugesera. Ntikora ikintu gituma ubona umweru n'umukara watandukanye n'icyatsi n'umweru bya Kiyovu. Ntabwo ibara rya APR ripika mu bandi ngo yitarure. Amerika roko nigivuga ngo yahawe mission n'Imana ngo ni impinga iri ku musozi ngo yitaruye ngo ireberera abandi ku isi. Hari ukuntu Amerika ikora ibintu ukabona itandukanye na Nepal. Hari nk'ibintu Amerika ikora ikazana nk'amaduri kamukuri wabikamugeza muri Amerika. Ukavuga ati cyo kora nk'ibi bintu probably buntu ntago bwashoboye. So hari ibintu ukora iyo uri club, hari ikintu ukora abandi bose bagatinya bakavuga ngo si n'ikibazo cy'amanota, niyo urebye gusa na resulta. Icyatsi ubwo kimarika gutsinda, icyatsi ukabona 10 games win consecutively. APR ntigikora match 5. Bise murarira ngo muri Sudan babatsinze 4. Nta rwego n'ikipe no isanzwe mu kibuga. Icyo abantu banibaza kuri interview ya Taleb unahuza n'ibi byarigane nyine niba ikipe kuri level uvuga ngo sinshoboye no guhangana n'amakipe muri Sudan. Banzu ushoreye mu Rwanda yo wayashoboye mbere gusimbuka kujya Sudan. Turimo turandariza tugasanga nayo ntuyashoboye cyane. Ariko noneho ayo muri Sudan kuko hari umuntu challenge ndarambwa ati APR igura abakinnyi igurira uruhando mpuzamahanga nabyo ntitubivemo. Urumva kandi urumva nko mu bakinnyi uhinjemo neza kugira ngo tugaragaze n'uburyo n'abakinnyi ba APR badatandukanye n'abakinnyi ba bandi makipe ari muri championnat yacu. Cyo tuvuga abanyamahanga bakira muri championnat yacu bakora difference mu ngo abanyamahanga ba APR bo n'abanyamahanga bakora difference ku barutsiro, kuba Magaju, ku banyamahanga wenda ba Kiyovu n'abanyamahanga bandi makipe oya, kuko bose basangije cyo kuvuga ngo umunyamahanga wese uri mu Rwanda abo wa APR abo wa Magaju ntahamagarwa mu ikipe ye y'igihugu. Urumva ngo umunyamahanga wa Magaju ntahamagarwa, no APR ntahamagarwa, watara ntahamagarwa mu ikipe y'igihugu, dawo ntahamagarwa. None nabaje bahamagarwa urebe uburyo APR nyine isa nayo nasubiza inyuma abakinnyi baje ari beza bakajya hasi. Nk'Amadusi yaje hamagarwa ubu ntagihamagarwa kubera ibibazo babiriyo by'umukinnyi udakina. Na Omedi harabura gake kava. Omedi nawe ntekereza ko bagane bongera guhamagara hari ubwo batazamuhamagara. Sekiganda yaje abanzamo mu kipe y'igihugu Uganda, we nabanzagamo noneho ariko kuva hagiye muri APR ni ibibazo bikomeye cyane mu kipe y'igihugu. Igisobanuro Dawuda bose nuko ngo abakinnyi ba APR haba abanyarwanda haba abanyamahanga nta difference irimo hagati y'abakinnyi ba APR n'abandi makipe asigaye. Niyo mpamvu no mu kibuga bagezemo uretse kumva ngo ni APR gusa n'ubundi yo mu kibuga bagezemo match ubona iri balance. Urumva APR bikina nabi indi kibari gukina ikina nabi bikarangira ubusa ku busa cyangwa ari kimwe ku busa bigatuma
tuvuga ngo habayemo ibintu binibi ngo APR ibone ikina ntabwo ubona ikina nk'ikipe nkuru Kwizigira. uretse kumva ngo ni APR gusa haba ibice bitatu byitwa ikipe ikintu cyitwa ikipe y'umupira w'amaguru ikipe y'umupira w'amaguru nicyo bita fondation donc ubuya abo turi bo ibyo twubakiyeho uko twashinzwe abadushinze icyo badushingiye mission vision biriya nyine biba byanditse bikugira bigutandukanya n'abandi tuvuga ngo Kiyovu ni yaha yashinzwe n'aba ni yaba bimeze uko bimeze uko igice cya kabiri ni igice faranga ubucuruzi amafaranga ikoresha budget wise aho yakura kwiyabona level y'ayo mafaranga nyine naho yayigeza n'intumbero iproject nyine ikishaka kugeraho vis-a-vis y'amafaranga ifite igice cya gatatu ni igice cy'abakozi abantu nyine bo muri human resource abakozi babo nyine abakozi kuvuga ngo abarokirita ni bande abatoza ni bande abakinnyi ni bande bijyanye na niveau yabo aho niho upimira ukamenya icyo bita equipe reka mbanze nakire Cynthia nakira ariko APR turacyayifite cyane naho tugiye ahubwo na Ingabire Cynthia mubaze amakipe 5 mu makipe 18 ntabwo ukomeye kuko uko kunganya kwinshi twagiye tubona kwande n'uyu yakagutsinda muri arere turukamutsinda n'ibiki iyo inconsistency imbwira ko udashobora kugera gukora match 10 utsinda udahagarara so if you can't win 10 games consecutively then what are you telling me ntabwo ukomeye so ni mubanza dukemura ikibazo cyo mu Rwanda nabwo abantu bavuga ngo APR irakomeye mu Rwanda iyo statement nayo muyisibe sibyo no mu Rwanda APR ntikomeye yabambwiraga ngo yamaze amakipe yo mu Rwanda ayo muri Sudan arayarusha ingufu therefore reka twakira ko amakipe yo muri Sudan ni urwego ruturenze none amarira muri kurira mwabanje mukayarira mu Rwanda mwabanje mugataka mukavuga ngo niki kizadusubiza icyubahiro cyatuma n'aya makipe matata tumenyera Kigali amwe muyatsinda n'abasifuzi byabaye induru bagahanwa andi na penalty abatavugwaho rumwe andi muranganya andi arabatsinda andi murayatsinda yego ariko niryari APR igikora score ya 3-0 ya indi tuvuga ngo ni score ya indi hamenye ikonvenka ni gake cyane ni kuri rero ni kuri Gasogi ni match zitarenze y'eshanu ishoboye gutsinda nyine ifite conviction ya difference y'ibitego bibiri kuzamura icyo bisobanuye se muri liga imbere mu gihugu APR ntabwo ikomeye ni ijambere ariko ntikomeye kuko ikinyuranyo cyayo urakibura nukuvuga ngo icyo bita kumarika difference urabibura ntikora ikintu gituma ubona koko umweru n'umukara watandukanye na orange ya Bugesera ntikora ikintu gituma ubona umweru n'umukara watandukanye n'icyatsi n'umweru bya Kiyovu ntabwo ibara rya APR ripika mu bandi ngo yitarure Amerika ro kunigivuga ngo yahawe mission n'Imana ngo ni impingiri ku musozi ngo yitarure ngo ireberera abandi ku isi hari ukuntu Amerika ikora ibintu ukabona itandukanye na Nepal hari nk'ibintu Amerika ikora ikazana nk'amaduri kamukuri wa bikamugeza muri Amerika ukabona ati cyo kora nk'ibi bintu probably buntu ntago bwashobora hari ibintu ukora iyo uri club hari ikintu ukora abandi bose bagatinya bakavuga ngo si n'ikibazo cy'amanota niyo urebye gusa na resulta icyatsi ubwo kimarika gutsinda icyatsi ukabona 10 games win consecutively APR ntigikora match 5 bise murarira ngo muri Sudan babatsinze 4 nta rwego n'ikipe no isanzwe mu kibuga icyo abantu banibaza kuri interview ya Taleb unahuza n'ibi byarigane nyine niba ikipe kuri level uvuga ngo sinshoboye no guhangana n'amakipe muri Sudan banzu ushobora mu Rwanda yo wayashoboye mbere gusimbuka kujya Sudan turimo turanaliza tugasanga nayo ntuyashoboye cyane ariko noneho ayo muri Sudan kuko hari umuntu challenge ndarambwa ati APR igura abakinnyi igurira uruhando mpuzamahanga nabyo ntitubivemo urumva kandi urumva nko mu bakinnyi uhinjiyemo neza kugira ngo tugaragaze n'uburyo n'abakinnyi ba APR badatandukanye n'abakinnyi bandi makipe ari muri shampiyona yacu cyo tuvuga abanyamahanga bakira muri shampiyona yacu bakora difference mu bango abanyamahanga ba APR bo ni abanyamahanga bakora difference ku barutsiro kuba magaju ku banyamahanga wenda ba Kiyovu n'abanyamahanga bandi makipe oya kuko bose basangiye cyo kuvuga ngo umunyamahanga wese uri mu Rwanda abo wa APR abo wa magaju
ntahamagarwa mu ikipe ye y'igihugu urumva ngo umunyamahanga w'amagaju ntahamagarwa ntuhape ntahamagarwa watara ntahamagarwa mu ikipe y'igihugu dawo ntahamagarwa none n'abaje bahamagarwa urebe uburyo APR nyine isa nayo inasubiza inyuma abakinnyi baje ari beza bakajya hasi nka Madusi yaje ahamagarwa ubu ntagihamagarwa kubera ibibazo babiriyo by'umukinnyi udakina na Omedi harabura gake akava Omedi nawe ntekereza ko bagane bongera guhamagara hari ubwo batazamuhamagara Sekiganda yaje abanzamo mu kipe y'igihugu ya Uganda we nabanzagamo noneho ariko kuva hagiye muri APR ni ibibazo bikomeye cyane mu kipe y'igihugu igisobanuro Dawuda bose nuko ngo abakinnyi ba APR haba abanyarwanda haba abanyamahanga nta difference irimo hagati y'abakinnyi ba APR n'abandi makipe asigaye niyo mpamvu no mu kibuga iyo bagezemo uretse kumva ngo ni APR gusa n'ubundi iyo mu kibuga bagezemo match ubona iri balance urumva APR bikina nabi indi kiba ari gukina ikina nabi bikarangira gusa ku busa cyangwa ari kimwe ku busa bigatuma tuvuga ngo habayemo ibintu binibi ngo APR ibone ikina ntabwo ubona ikina nk'ikipe nkuru uretse kumva ngo ni APR gusa haba ibice bitatu byitwa ikipe ikintu cyitwa ikipe y'umupira w'amaguru ikipe y'umupira w'amaguru nicyo bita fondation donc ubuya abo turi bo ibyo twubakiyeho uko twashinzwe abadushinze icyo badushingiye mission vision biriya nyine biba byanditse bikugira